Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala okuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo ukupha nje i-update laphana-ke kwezimnyama mayelana-ke nomdlali wayo kwi-Orlando Pirates oyi-winger uMonapule esale nge-Orlando Pirates-ke ingase-ke iphikelele laphaya ezweni-ke lase-Spain ukuyobamba yona-ke laphana-ke i-pre-season okuyilungiselela laphana-ke i-season ezoqala umthombo ongaphakathi kuzona-ke ezimnyama uqinisekisa-ke indaba zokuthi umdlali uMonapule Ngisaling naye-ke uzobe engomunye wabadlali impela-ke abazobe bebheke eSpain ukuyobamba-ke imidlalo yayo-ke i-pre-season yalokhu ibhakabhaka impela-ke indaba ejabulisayo lezi-ke kubona-ke abalandeli bazo ezimnyama i-Orlando Pirates impela-ke iyona update engiphethe njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe ngizohlezi ngikhona ngkulethele-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership okwamanje-ke